kabire kariya kire ko kushemererwa obw'emigogo y'abagore 65 ibintu batera ibiragano byabo n'abanyamunyonyi babo ngo baragumana bakundana obutwire. Bishop Nathan Imbisiwe nwagisire abakundi naba abashabire kuba abesigwa. Naryo ryashira na manyara waje mutorikitwa mwe atubagaruke bakigambe mutorikitwa bagaruke bakigambe abahona ayongire yabihanangiriza okorana man babingoboro jene musemu fathers nyine mwacenga mujene musemu fathers nyine mwacenga bashijamwe akachambare mutarizayo haleluya omukasushano mutarizayo haleluya kabagareme mutarizayo haleluya arahaniga omuchikazi nayo mutarizayo abagisire nabo haro ebatugambiye urwamana magara gita kubatu batanduka urugendo rusha mushero buri kwera n'amashemero kandi n'amatwenge twatwamara imyaka 3 umushwere mwena nintera batakagisirwa muranga mwena nimo kubita wamani kweba ngo mwazo umushwere buri kwera izobero ryashemeza kandi rinabe takarebaga kurango twataho umushwere buri kwera zena ryasimo go mwanya wo guteka ubwirobu kandi cyo nabe takarebaga nyenda kwebaza abacyara ntubwenu owabe najya mutuko baska elizo cyabaska owabe najya mutorigitwa elizoba yagitwa omugandi nkaga twazo mu kanisa ya Kakanshu Church of Uganda omukono kugumwe kugita emigogo y'abagore mukaga kukozirwe abikiriza n'abebembezi tubavuzireho. Okugita abagore abakwebembiro umurisa wa Kakanshu Church of Uganda Reverend James twesega oshabira bakundine okamera mbushwere oburukwera urumwatandika kumurabe n'umwenda nk'umuhendereje urwegekeye roha urwegekeye omugenyi mukuru amukorogo abere omukazi arukurira abakazi awa district ya Bushenyi asimire kanisa abokwera omuntu waburijo kushemeza obushwere kandi cyane sinze izoba no kugira ngo abagore birizoba bona banyaha babire batuye hamwe mwere izoba bakore miragano mwene chimanisi ngo mutayagirwa na mugezi we izoba yabachimanisi abo kwamwamta chimanisi obiro mumazire hamwe obiro takubasa kwiciriza kugira ngo izoberi ojo teshana na mugezi we atomwa izo mukanisa mukagitwa ate kanisa mukikwate nzi mbwenu omuringo ko mutano yenda kusima karore akarora mureke tutakira n'ungaza akarora mutano wabo mugore w'umwaka atasye mutara wanje atwase Evarini then importance menyerwa munahonga abo mukorogu kandi simaro hanga kumagram ya tsikayizobe ni burawe na semerirwe izoberi gukwikirana no kusimara nga bwese no kusemerwa kwinji kugira ngo nataho kushobora ni importance menyerwa munahonga ogubiro murundo rwa kabiri ekanisa ya Kakanshu erukora omukoro ngugumwe gugita abagore ombwinji amakoraga gashako Elias Rutugusana Abraham Muganzi